야광보는 무조보는 생마보는 발타보는 민한장마 동고 미니카이랑마 동고 미니한장마 동고 미니카 Kaitun bagai nox namnai. Jin bekau bahagia kaituno welcome kaisomnai. Abu hakie
Kisak nomani. Haipana tabo zora keriba ang as elaborate kes halia. Kron this physical preparation, spiritual preparation tong. Jin physically sung prepare naga mane Christmas bag sung bahage kai to no welcome kaina ni Christmas no welcome mane to kai to no jishnu welcome kai sung. Ike sung Christmas ni bagi janjan mo atukuri ro Christmas tree ro te church hisabe sung kai lai busuk sajok lai kai to phaine hinai ba kai to no yasok sung na hinai tabang Rondi politically tak netarok phaina sung sajok lama pa sajok tak stage rok sajok pararok sajok tak rondi ni bondu pa phaine ni no phaine ke nang thumani room ro no sajok mani sitting room ro no ma sajok thik aba ke nin bu khawle kai to no yasok sungna bagi jin bu khaw sung pholago sung ba ke yasok suka ba ke sung prepare khaikya abono chana musumani haibana jora kre inke short ke masasne kai to ni kok thaibai sung preparation na khaya nang nai ke listen to Christmas music niro Christmas njara ke December 1 tarik jung ke Christmas ni resamu anke khana niro khana ya anke Christmas ni cassette tongu Bonnie M anke English basic khana Bonnie M nei bona ang berai ke khana Christmas resamu chini ko borong ni resamu ke emotional chin bu khana tong thoro ya hai kana musuma hai kintu jokon chung boniem cassette rokna ke waisre bukha basa dung ke ekdom bukha basa gei phaida bukha tong thobi phaida inge am bagi ang ani Christmas cassette favorite inge boniem inge abno ang ektari lunchi cheng khman inge listen to Christ Center music Christ Center music Krishna no kitingei resam khnai mana inge Christmas ni resam saya gei biang lo baksa resamam logo because Christmas in Jordan Christmas no center kain resake sau enjoy God's creation kai to ni create kaina no sung enjoy kainani ke praise God to be humble sung je propon kai to no prashamsa kainani nango kinero bhage preparation naka ang saimia ke ang hage obaken preparation naka je tabo yondi ang last time ang promise khaikha je 400 kaise chiko makompan ang gift ronai ni jetu Jesus Christ no salka baini khorok tham wise man pondidok tam borok rophai gold te frankin ge satrai motom na abro roma hai ang buka bising ang decision naka protiboson chiko makompan ang gijao kaise gift ronai tini ang gift ni rang no bakya ke bunugia na abo je tini ang risa gijao romani tanna ke chini borok nokol risa namang use kaitong inge omo ke asol original risa kesak pali inge hain ba u nokol ke chin borok khaimania buini borok ke na busi siri nokol ke buini borok supply kai chini asol no replace khaina ba chin original no replace khaina ba borok sakthar borok tab bai ilahi ka ba ke supply kai ke dam kom ke chin borok ke dam kom nei bono use khaile inge boni man porinam hamyang nei hain bagai sung omti hairabu jetu Christian kai tor sung gyan ro ha sung after no wasuna nang china nang nije action no khaina nata ke bumung jemon asta bol bungrok no Vivekanand rok khai bebeka bungrok pher paibe ke hain bagai aste omti hesung seller ke sacrifice kaya ke tung kumai thangnai harok buk kamaman haina sacrifice kain bang kumang kia bata bo kai to sung no subakha sung no khairokha sung aste ki phili tongu develop tongu tabok tini ni saman rok kisa develop tongu like rondi all of ni sajak song goto bochor borok dress asing nai thogya kintu tini dress borok nai thoke kam ha nike chini kon tithini bu haina sabai sala haiba dress tesa improve na nang ye choreographer to sab saimia tolekha haiba na angke kaha khaina ba saudo bukhata tini je kuno borok musanai expression tongna nang musamani expression ta haima khang kosomakle musai tonga ke naine ro sesi bukhata tong thoyang ble hayade bobu expression tam ba inai ke resam ni meaning by expression gesi pai tho tong tho abo tini ang kaitha verse no chilek khaimani Christmas no kitingri o verse ro sung porelai tong kabang mo porelai ha ekrodi Isaiah English ba ke Isaiah chapter 9 verse 6 a child is born to us a son is given to us and he will be our ruler he will be called wonderful counselor
mighty God, eternal Father, Prince of Peace. Obni resam bekaham resam tongu, English Bible tongu, kok bro Bible tongu. Omte hengke an baham jeng ang muitaman. Pranirok sainanai Persia. Kok thairon tibo resam kaham kian mana English bu kok bro. Ya opte hengirona ang khnaro musuni rongno. Te kaisa verse New Testament nugu nirok pori thangbai kha John chapter 3 verse 16 nona. Tamni hinba kaitor sungsar na asak hamjag mabai boni songnari sajla no sungsaro rohoka a sajon poito klainai borok umor playa teke kaitor bono rohok te kaisa ke Matthew chapter 11 verse 28 bonge poja khlei tijak borok rok ani thani phaidi angni rokno leilama rowan asu borok optero busuk kok ham sigade ekdom kom chin borok to joton poja khlei tijak jebon kalbari rok kake borok swag ma khaigram man si swag ma sungram man si belai ke poza hli ya ani amana ang moito mana tista nung bai bo busu ke pola poza helen jaka an bai sunga kai pro busu swag arak thila pora ni ma khain kali bario apro ma khaini bo halkang ja pia ba dukher bishoy ke tabok chini tista ni bo bu trend sopai tongu swag arak ngani abani rok buriro kotong di protection ronani Kristeni culture bu abhaike nungsak tongpa samni chapter 1 verse 1 থেকে 3 ninke belai ki important je kai tono poito khai tongnai borok bongka ke tuirukungni bu phanghai nei tuirukung bu phang to sanghain sai na ble aro tuimana bo bulai butei hoya bulai butei joreya kaham thoi develop nai thik abu kai toni loge tongnai borok u bu phanghai nai humanta te kaisa Christmas ni jorawo ani kaisa verse belai important jal mangjak sokmani ani life hosi whole Bible is verses ang obno jotoni sei hamjaku bongka ke jokhon merino angel sapaika nung folakathar ni bisingtui sakderi ang nai mane bohok tonoi ge apro merita muka ang kaijaya broi ke busala bai thuya bahai ke ang bohok tonai ge apro ke kaitor ni swari tang bisaba Luke chapter 1 verse 37 no kaiton thani joto no possible borok ni thani impossible pana kaiton thani possible obno ang belai ke depend kai do phano tui chin hano tui bang obno mang ang waso chini tripranka chini ha hibla mon boini yak phao he joto no government ang ruling ang debag na sung tabu kemama digi thangma hai untung haipan us sentence u verse no moitoma kake an bukha kha khom kaitosi joto possible khaiben chini wanchongman boromuni wanchong impossible pan kaiton than joto no sombhob e abono wanchogui ang jepapana sagno tongthoi tongta obo sagini ani message paisinai ke next chapter ang phainai next chapter ke ano koekjona help ma khainai tuiphang to tonguna Haidi chung tabo English re sakte nai kanai nai sial pasi sial ke kuri ke sial ke kanali ag jani ra Australia ni kaise kese Hello Rusama siblana janani jaya babo borok ke Rusapno saso Omo ko borok bai tongu Oh come all ye faithful joyful and triumphant O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him, Christ the Lord. Sing chorus of angels. Sing in exaltation, sing all that young heaven to you word. Give to our Father glory in the highest. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him, Christ the Lord. Yeah, Lord. On this happy morning, oh Jesus, forever be thy name adored. Word of the Father, now in heaven fading. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him.
Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. 한바이. 허락한 본디 지수노 땀으로 밝혀. 와이 단동 빠이나. 때는 약대사 후말이야. 약도 대사가 앉아 사지. 때때 가이탕. Rangsak. 예, 굿. 해가 보고는 피셔. 랑삭 시시간 보는 남. 랑삭 사실 것도 못 들려. 야, 그거 빨리. Đây cái sang kia cục thora sa ở đâu có hai bên phản cái siêu ini ruk sukno hills harus deh Olog ni bisa ada kenita tongko Olog ni bisa ada kenita tongko ha? Hai bedi